le shal dan kan soi mai in stock market chung chang hian soi fe lokila toite in stock market a chuan leitu le shal tu te anin tok khoma chuan stock market sang sang oma khovel mun sang sanga chung zinga chuan New York Stock Exchange te khul lar zual pol an ni ta chuan Asia rama te po oma ti khan khovel developing countries kan ti ho hi chuan kan nei deuh vekani rambila nei lo te pon tho nangin chuan India rama han lut ngal ta meila India rama hian stock exchange pahnih kan nei chu Bombay Stock Exchange le National Stock Exchange kuni Bombay Stock Exchange a hian noya hian company zanga sanga zani somnga anin ziak luta Asia rama Stock Exchange masaberani chuan National Stock Exchange kan ni le ta an ni hi sang kha zakwa songko pahnih din ani a an hnuai hian company sang ruk zariat chuang tuna hen an omani chuan heng stock exchange pahnih te hian te phong poimo deuh pahnih ne a National Stock Exchange NSE kan ti hian Nifty an nei ta ni Nifty 50 ti te Nifty 100 ti te kan hre fo thin arinom khang India rama company thil chi sang siam thenin motor a thenin plastic chair a thenin pheikhawk a thenin fertilizer bank te po khang zinga atha zual somnga kha Nifty 50 an ti chuan ta atha zual zan ni chuan Nifty 100 te pon ti ta ti khan chutiang bok chuan Bombay Stock Exchange pon te fung benchmark indicator an ti me a an nei ta chu Sensex sensitivity index an ti khan ta Sensex noya hian ka hriat chhualo chuan tuna hian company somthum an om mek ani chuan heng te fung kan soi tak Sensex le Nifty hin poimo em me a chan chu company performance kami Sensex le Nifty chunga company om te khan kha stock exchange an om na kha hun kal zel tur te atun din mun te ataniam donem atlu che donem ti zong hril tu poimo an ni awang khan an poimo chu mai pi lama India ram economy India ram enge athang donem atla che donem ti zong kha an hril thui awangin expert hote le investor ho te pon an en ber chu National Stock Exchange noi chuan Nifty khan lo ni ta chu teng te chuan Bombay Stock Exchange noi chuan Sensex kan ti khan ni ta ni kha te fung pahnih khan poimo em me a July chu hriat ngei tur ani stock market a buy and sell kan ti ve don ani chuan kan soi ta kan khan India ram stock exchange pahnih kan nei a National Stock Exchange kan ti hnuai company sang ruk zariat in ziak lut an om kan ti kha chuan BSE hnuai a khan company sang nga zani somnga om kan ti bok ta kha company ho zong kha then sang an ni a then som an ni a chuan then sang dan chu small cap mid cap le large cap an ti ni chuan small cap kan company kan ti ho chu market capitalization 5,000 crore noi lampang khan ni me mid cap kan ti ho chu market capitalization 5,000 le 5,000 atanga sing ni crore thleng ho kha mid cap kan ti ta large cap kan ti ho chu crore sing ni chunglam market capitalization nei ho khan ni ta ni khami chung chang kha chu kha ta khan du tok maila chuan chung company ho chuan khang stock exchange an om na thewa te khan an in pho chuak ta om zia bera chuan company ho khan an ma ni company kha an chan soma piece by piece in khang amal te ho kha share an ti ta ni chuan khang chan som ho kha stock exchange a chuan an run zuar chuak ta entinan NSE hnuai company oma chuan entinan HDFC bank te hi lo ni ta se HDFC bank khanin an bank than len zel nan poisa mamo na wang te le engemoni wang khan poisa generate fund kha generate an du ta ni poisa nei bel ti mai ang chuan khami ani wang khan National Stock Exchange noya non in ziak lut ta SEBI regulation zong paltangin SEBI kan ti chu Security and
Security and Exchange Board of India tin an ni hian capital market hem stock market kan ti hian khuak khira chuan eta company anon in pho chu ma hian kal tlang tur tam tak om ta chungzong chu kal tlangin HDFC khan an company kha then somin mipui hnen a lei thein anon zuar ta ni om sia bera chu tiang tho chon BSE hnuai company te pho khan an ti ta ti chuanin heng company te an han in pho chu stock exchange an han in pho chu voi khat na hi IPO an ti ta ni chu initial public offering ti na ni ta indian HDFC kha sang ni pani kumadin lo ni ta se sang ni paruk example me ni chu sang ni paruk vela lo sang ni pani din dei to si kha sang ni paruk vela chia a stock exchange sa kan company in zuar ve teng an lo ti ta sang ni paruk velan ron lut ve ta katan ron lu voi khat na kha company din tran ni ni loin stock exchange an ron lu voi khat na kha mi pui ma a le the ron in pho chu kha IPO an ti ta khata khan mi thiam ten an company ten han zir chenga ti khan le eng emot ti tur poimo an han ti hnu khan an company hlut na khan an chut sakta tira chuan cheng zani lek poni the share khat kha cheng sang ni pon an tran the ti khan chuan kha IPO an ti ta IP tun hai IPO lar zual chu Zomato te Paytm te khan on ni ta ma se he an tla chele duai ta tu na chuan 50% velin an tla niam nin ka hria tun lai tak hian chu wang chuan IPO hi mi tam tak mi ho sa siam tu ni lain mi tam tak tlak chet phana ni theini ti lai kha an soilan ma poima ome ti chuanin chu stock market a company ni na an hlut an company an chan soma piece by piece kha share kan ti chu lo ni ta HDFC an chan som zong zong mun som khai lo le ni chuan share so mi nei ti na ni ta ka tiang zel khan chuan share khat mana kha chu kan soi to kha engzat po lo ni thei ta ti chuanin a poimo la ye chu buy and seller an lo omna chan la ye chu khang company share te kha mi chi sang sang an lo le tu te hi chi thum mangin han soi fia hri taila pakhat na chuan leitu lian per chu khang share leitu lian per chu FII kan ti ta ni chung ho chu foreign institutional investor kan ti ta chung ho chu rampona institution lian financial institution an ni mo eng institution po ni se khang ho hina India rama company anon zir chiana he company hi thang do ne an ti de wa kha a share khan ron le sakta chuan an tirnan JP Morgan te hi example an mang taila America rama mi financial institution lian ani ta JP Morgan khanin HDFC ho share kha nuai chuang ten ron le thin ta te khan nuai khat vel ron le ta se pakhat kha cheng sang khat zanga zali velin ron le ta se mo chuan kha cheng sang khat zalia an ron le kha an ni chuan target price an nei ta chuan kum khat chung ten kol the du le kar khat lek pon kol the ti khan chuan sang khat zali an le kha an tum ber chu an le na ai to mana thlen hun khan hak ta ni kan soi to ang khanin kha stock share kha market force in control ta ta wangin eng tin nge a price a kha chho don nge hiam don ti tu man an hre tak tak lawa chut chu tui tak chut thei chin chu om nang en ma se ni ani na tak hi hre thei lo ni trend ta chi trend an ta niama entinan HDFC stock vo ina sang khat zali le kha nak tu ka sang khat zali som ni pon ni the nak tu ka sang khat zathuma po ta theya kha wang khan ri sa om ti kha thel ma saka poim ome chon JP Morgan chon HDFC share anon leita foreign institutional investor ni ta rampona institution an ni wangin chon khan on le kha target price nei anon leita sang khat zalia voinan le kha November thla shal hisapin November sang ni som ni pania chuan sang khat zaru kani tonga chengza ni kan lep theng ti hisap khan anon le thin ta ni chuan kha wang khanin foreign institutional investor ho hianin ngong an nei lian India ram economy a hian chuan pahnih le na chuan DII an ti le ta chung ho chu domestic institutional investor an ti le ta ni chung ho chu India ram chung min ni thunga khang ho khan heta JP Morgan kan ti foreign institutional investor ho ang tho khan thlep min anon le ve le ta ti khan share kha chuan pathum na chuan retail investor om le ta chung ho chu keima ni ang ho hi kan ni ta mi mal khang ho khan kan lo le ta thlep thoin ti khan chuan entirnan mi malin
cheng sang khat zali in voina HDFC share ka le kum khat nuwa cheng sang khat zaruka chho ka ringa kan ti ta ti khan khata hle pa kha kan han ber kha chu ni ta ni ti chuanin a soi mai thei mi lo chu a ri sa hi ni ta ni mi tam tak millionaire multi millionaire billionaire hei Rakesh Jujunwala te India rama chuan kan neya heng ho po hi stock market a stock an lei fu awanga ho sa chho khan ni ta chu tiang bokin ram danga po Warren Buffett te kan hrianga Warren Buffett te nom ta ti khan amai ro chu ri sa kha hria tangai ta ni en ten an voina a HDFC share ilo leita HDFC share sang khat zali e ile kha external factor wangte internal factor wangte le khovel politic in lumlet wangte in a share price kha atlan niam the ne chan chu khang khan market kha ngong theya en tunan COVID-19 pandemic lai chuan stock market a down vaka